Di già luna pa già viernes, di 6 pa 7 di mainta, Bom Dia com Jesus, presenta pa Pastor Ivan. La que poder de oração tabo desayuno, la que poder de oração fortificado e lantabo espírito. Bom Dia com Jesus. Pastor Ivan está invitado de 6 para 7 de mainta através de Voz de Moneiro, 94.7 FM. Saludo na tur radio escucha e tur que escucha e reza junto conosco. Tata Santo, me agradecido por um dia novo. Me agradecido, Tata Santo, para o ser de vida. Tur honor e glória tá na abo. Bendicionar seu nome. Alabar e glorificar seu nome, oh Deus. Abo da fuente de vida, abo da fuente de estimação. Abogotá e Sungutá todo-poderoso. Me dá agradecido, Senhor, para tua graça não recebi, ó Senhor, e boa bendição, ó Senhor, riba a humanidade. Misericórdia e compaixão, me dá pedido, Tata, especialmente para o que não está sucedendo ao redor da humanidade. Dentro da guerra não está sucedendo aqui, ó Senhor, de todo incompreendimento para com o outro. Conosco, o Senhor, não te mira abo, mas tem outro. Conosco não te reconhecemos a grandeza desse gente que você cria, de acordo com a imagem e a semelhança. Oh Deus, me dá pedido misericórdia e compaixão. Me dá agradecido, oh Senhor, que através de tudo isso aqui, oh Senhor, botar conosco, ó Senhor. Através de tudo o que não está sucedendo, ó Senhor. Bobíssalo não quita fora de ser rende, ó Senhor. Dura-nos habilidade, ó Senhor. Laga o Espírito Santo subra de novo, ó Senhor. Renova a cara de terra, ó Deus. Para nós alabar, ó Senhor. Para nós glorificar, ó Senhor. Maneira boa palavra, ó Senhor, tá duna, ó Senhor. Com abo o da todo-poderoso, sabe de duna, nos cosbom. E abrir já webs aqui, conosco está invocado, ó Deus, para vocação, ó Senhor, para nós sacerdote, e me dá repetir, Tata, boa graça e desse nodo aqui, para poder compreendimento de maneira que o Papa bisa tem unidade e compreender outro. Boa compaixão, ó Senhor. E boa vista que irá ficar para nós, ó Senhor, lá que o Espírito Santo se supla. E também, ó Senhor, para ajuda, ó Senhor. Jesus não está buscando uma vocação para não dúvida, ó Senhor, através do que não está sucedendo. Mas nós atende, ó Senhor, quanto coisa, ó Senhor, e quando não que abandonar, quando não visa que nós em Deus. Pero me pedimos Deus para seguir animar-nos, ó Senhor. Seguir em nosso coração, ó Senhor, que graça que a você oportuna-nos, ó Senhor, e através de lo que não está sucedendo em meio de nós, ao redor de nós podemos seguir alabado e glorificado, com a água da fuente de vida, ó Senhor. Mas o que para nos perseverar, ó Senhor. O que para nos crescer, ó Senhor. E para permitir-nos, ó Senhor, que não abandonar-nos nunca, ó Senhor. Essa é a grandeza, Senhor, que manda Cristo Jesus, para mostrar-nos, ó Senhor, o amor, ó Senhor. Dura honor e glória da tua canal, ó Senhor. Tu podes seguir bendicionar nos Papa Francisco. Tu nos sacerdote, nos diácono, nos laico, nos comprometido. E seguir dando inspiração, ó Senhor, na nos Papa e nos sacerdote, para nos seguir alabar-nos, seguir llenar-nos com palavra de bondade, seguir llenar-nos com graça e amor, com a você, llenar-nos com o Senhor, com a você, Senhor, e llenar a luz de nós.
para nos prosseguir alabado e glorificado. Tate eterno, vamos Espírito Santo, sigue supla riba a humanidade, sigue supla riba nós, ó Senhor, de nós e en nós, ó Senhor, para nos pensamento porque da santo, ó Senhor, para nos vista porque da riba caminho de santidade, ó Senhor. Para abo, Senhor, queda en nós com fortaleza, para junto, ó Senhor, nos prosseguir defender lo que da santo. E também nos pedi, ó Senhor, para donar-nos, ó Senhor, e a habilidade de proclamar a palavra, ó Senhor, com amor e amor e amor. Tudo honor e glória, Senhor, nabo, abo de alfa e omega. Bendicionado seja o nome de toda a eternidade. Amém. Redimidos y todos alaban al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alaban al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi 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 Señor. Todos unidos, alegres cantamos, gloria, alabanza al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Bom dia, vosso turbomvinina nos encuentro. Encuentro con Jesús, su palabra, dordi e liturgia cu iglesia tapónenos dilante manera agüe, nos celebrando memoria de la Virgen Nuestra Señora del Pilar, na España y na América Latino, agüe te recordar con la Virgen María a aparecer na apóstol San Jacobo y aseguré su presencia maternal para defender fe de Cristo Jesús suyo. Y él aparecer arriba un pilar, símbolo de firmeza. Diferente papa a aprobar el culto aquí na honor de la Virgen María. Nos pide Mamá María su intercesión para nosotros. De manera especial, para el país en camino de guerra, violencia, desorden. Nos pide Mamá María intercede para nos. Por el momento aquí, y Mare nos portuma como tarea, como caridad cristiana, reza, intercede, pide, Mamá María, Dordi Santo Rosario, pe defendernos y defender de manera especial
Tur están que en el momento está en conflicto, viviendo crisis de guerra, como se llama, calamidad terrible. María Mama pide para nos. Na nombre de Tata y de yo y de Espíritu Santo. Nuestra reza pide, Señor, su gracia. Riba nos cada uno, de manera especial Tata Santo, Awe, riba ya jueves vocacional. Mi que sigue, reza, pide, na primer lugar, bo gracia, bo luz, bo Espíritu Santo. Dúnanos, Espíritu Santo de plenitud y gracia. Vini, Espíritu Santo, riba bo iglesia, nos iglesia, na quien de nosta pertenece, na ye. Bendicionanos Papa Francisco, nos obispo Luis Antonio, cada obispo, cada sacerdote, cada religioso, cada laico comprometido. Bendicionar, toca corazón y tata y mama, panan quiere y sigue quiere más y más dembo y panan por consagrar y pone nanyunan dembo servicio mi Señor. Llena cada tata, cada mama de generosidad, ofreciendo nanyunan para ser vivos, Señor mi Dios. Bendiciona cada líder, cada gobernante, bendiciona Jefrau, bendiciona Mener. Tur están que tiene que ver con formación de los muchanan y jovenan, para también sea instrumento que Dios por hacer uso, para por dirigir nan paso nan cerca a Dios. Sí, mi Señor Dios. Nos está sumamente contento y agradecido. Sigue drama, bo amor, bo misericordia, viva cada radio escucha. Caminda y unda kunanta. Toca nan, llena nan de fuerza, de luz, sabiduría, Espíritu Santo, llena nan de poder y gracia, convicción, para seguir querer de en Cristo Jesús. Aleja for de nan tur lo cual conozca nota bon, mi Señor. Bendición tur están que cooperar con los programas Bon Día con Jesús, uno pa uno. Vosa, Señor, de nan, toca nan, rinde panan, de en tu sentido de palabra, panan sigue coopera cubo, clamando, Señor, palabra, bo palabra. Señor, bendicionanos. Y dan que de antemano para nos tur cada uno su vocación, para tarea misionero con nos a recibir for divo, y nos taponenos mes, dembo disposición. Atame aquí, Señor. Caminda y unda como que, atame aquí, Señor. Bendicioname, bendicionanos y ayúdanos. Y líbranos de tu malo, mi Señor, agüe y semper y tur día. Danke. Masha, danke para efecto va a ponernos cada uno su vida. Danke, mi Señor. Toca. Cada un día dan, mi hermana que está sufriendo, pasando de momento tan difícil. Cada enfermo de nuestra comunidad y en la exterior también. Dunanan, bo gracia, bo salud, el bienestar con antimester según bo santa voluntad. Para turcos, y para lo cual como que se hija así de nos, danki, masha danki mi Señor. Gloria na Tata y na Yo, na Espíritu Santo, manera tava ta comenzamiento, ta ahora y ta pa semper, dentur siglo di siglo nan. Amén. Sino que otro ni mi por alcanza etera, ma junto con vos ya ocupame un fin un ser manera vos. Siempre tengo gente pa cada un dinan y mi saco tabo de gente hay pa mí, tanto val mi busco en otro, mi saco taboso, y ocupame un fin un ser manera vos.
pues mi amor queda cerca a mí, con mi gana un premio pa' mí en tin valor, mi por volver perderle, pa' mí no da dolor, mamo amor si mi por falta ningún momento so, ya ocupame un tin un ser manera amor. Da un camino largo y desconocí, pues mi amor queda cerca a mí, con mi gana un premio pa' mí en tin valor, mi por volver perderle, pa' mí no da dolor, mamo amor sin mí por falta ningún momento so, ya ocupame un tin un ser manera vos, 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 ya ocupame un tin un ser manera vos. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Senhor Jesus, muito agradecido, muito amado, danke Senhor, danke para mainta aqui Senhor, já webs mainta aqui Senhor, conosco por alanta for de sonho Senhor. Nós alanta com roceia de vida Senhor, conosco ala roceia, conosco cana, conosco michi, conosco fula, conosco escucha. Senhor, essa aqui nós estamos agradecidos na voz Senhor, você aboque para nós alanta. Te pedimos para mim só. Kita pediu também pesnang ko awe alanta, pero kung ano acorda agradecido, Senhor, pessoal para não, Senhor, kita pediu para não também para um dia não po convertir e bisa ko ta Senhor que para não alanta, não pota clapa by trabalho, awe mahinta, Senhor. Senhor Jesus, kita pediu para nos Papa Francisco, nos cardinal não ko ta reunindo para sinodal, kay caminho sinodal, pe kami não ko lo vai tomar lugar segundo a vontade de uma igreja católica. Senhor Jesus, me pedimos também para cada de nós, Senhor, cada de nós, laico não, manda para nós, Senhor, laico não comprometer, Senhor, que está comprometido na mês, cubo, Senhor, para chegar no encontro com nós, para todos, vai segundo a vontade, manda para nós, Senhor, sacerdote não, com zelo, Senhor. Eu pedi o pessoal que tem, Senhor, acompanhando e tudo que está de medo na social, Senhor, acompanhando para não conseguir, Senhor, predicar. É boa notícia, é notícia que há porque para não predicar. Senhor Jesus, me pediu também para tudo esse não que está cumprindo anos, qual não está Franklin, Estácia e Nicolás. Senhor, e tudo que está cumprindo aí junto com nós, acompanhando, para tudo que vai bom com nós, dia, Yahweh e sempre. Sabe que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Também, Senhor, me pediu para que perna ser querido, na força, ânimo, para realizar que a vida não acaba depois de morto aqui. Desse morto tem uma vida eterna. Basta conosco. Viva segundo a vontade. Senhor Jesus, me pedimos para todos os pueblos, os pueblos que estão em guerra, Senhor, os pueblos que estão passando hambre, Senhor. Nos pueblos que não têm água para não beber. Senhor, vem no encontro e láganos por compartilhar com nós, compartilhar, mas que está algo para não poder coisa de comer, para não poder algo de beber, Senhor. Toca nosso coração, Senhor. Toca o coração de cada que está escutando no momento aqui. Senhor Jesus, me pediu também para nosso governo, não caminhar para não poder na paz, para não poder a paz com outro. Senhor, em vez de guerra, também não estamos gente inocente, Senhor, muito não inocente,
Vini na encuentro, Señor, de un sesiego eterno también, Señor. Mita desea para nosotros un sacerdote, ahorita pedir vocacional, Señor. Mita pedimos inmensamente para nosotros un sacerdote boneriano, nace na Boneiro. Esse aí também deseo. Tá que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. El sacrificio bonita, unos por asistir, llénanos con alegría, pesa y no tu tierra decir. Bancas con nos, Señor, nos daroga, besea y bien queda cercanos, y queda cercanos. Bancas con nos, Señor, nos daroga, besea, bancas con nos y queda cercanos. Un sentimiento de gracia, uno está sin ti ahora. No Dios seré diente el mundo, adúnanos tú su amor. Bancas con nos, Señor, nos daroga, pues ella y bien queda cercanos, bien queda cercanos. Bancas con nos, Señor, nos daroga, besé, bancas con nos y queda cercanos. Bancas con nos, Señor, nos daroga, besea y bien queda cercanos, bien queda cercanos. Bancas con nos, Señor, nos daroga, besea, bancas con nos y queda cercanos. Cristo Jesús nos amigo, nos lo ta llama a yo. Bien manda de nos familia, y queda pa' sempre con nos. Bancas con nos, Señor, nos daroga, besea y bien queda cercanos, bien queda cercanos. Bancas con nos, Señor, nos daroga, besea, bancas con nos y queda cercanos. Bancas con nos, Señor, nos daroga, besea y bien queda cercanos, bien queda cercanos. Bancas con nos, Señor, nos daroga, besea, bancas con nos y queda cercanos. Promé lectura. Lectura for the book de profeta Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 13 de 20a. Senhor tabisa, boso tapapia de mim com palavra não ofensivo. E boso tapuntra. Taquico nos avisa de nos conversação não anto, kuta contra bo. Boso avisa, ta inútil servir Deus. Kiko nos ta gana se nos cumpre com su mandamento não? E se nos cana de empanha de rou su delante de Senhor de universo, segundo nós, es não que toma uma atitude arrogante delante de Deus está feliz. E em gente não que hace maldade, turcos também não bom. Nanta provoca Deus e nada não ta passa não. E ora não que tava tem respeito de Deus a papia com outro. Senhor escuta não com atenção e su delante ele alaga escreve book comemorativo den qua escreve número
di esnan ku tava tating respect di chi. Y tava tatene cuenta kune. Y Señor di universo avisa, dia mi interveni nan lota mi propiedad. E ora lo mi tiene compasión kunan. Manera un tata ta tiene compasión ku suyo hombre ku ta skirbi. E ora boso lo mira a trobe kiko ta diferencia entre un gente justo ku un gente ku ta hasi maldad. Entre un gente ku ta horami ku un gente ku no ta horami. El día te llega seguro y lo ta como si fuera un forno tascende. Estaba ora esnan kutatuma una actitud arrogante, midilante y esunan kutahasi maldad lo quima manera bajas. El día Señor de universo tabisa nan lo quima curáis itaki. Caba na nada, pero paboso kutin respect de mí, solo lo sali, solo lo trece justicia, y turcos lo derecha atrove. Palabra de Dios nos da alabado, Señor. Nos lectura de agua hacer tomar por el profeta Malaquías, capítulo 3, versos 13 tecu 20. Profeta Malaquías, su buque nos llama, usa un género profético. Esta conta nos diga algo interesante. Como después que el pueblo judío sale por el exilio, estaba con un entusiasmo tremendo, maravilloso, que poco a poco ha comenzado va por el nan, para lo cual Cunan estaba viviendo con el año posterior. Y me de desánimo, de tristeza, de pérdida de entusiasmo y fe en Dios, profeta Malaquías está apareciendo. Es un nombre, no está un nombre, Malaquías, no está un nombre, está prome palabra de buki de Malaquí, que significa mi mensajero. Malaquías, manera nan a 13 adelante, a encorajar y vestir enfrentar y trabajar con un pueblo que estaba quiere pensar que por nada, inútilmente nan estaba servir Dios. Manera versículo 14 estaba avisanos, pasora nan avisa que Dios no que pone atención más riba nan, como que nan ta sinti nan mes abandona. El profeta ta contesta dore una imagen y dibuki con siempre Dios ta atende kunan con nanta importante para Dios. Versículo 16. Está una imagen que nos por topa con den Bible. Y me por 13 adelante, que vos por buscar, vos por meditar y sigue meditar arriba allí, está por ejemplo el Salmo 56, versos 9, Isaías capítulo 4, versos 3, Filipenses capítulo 4, versos 3, y buque de Revelación, Apocalipsis capítulo 3,
versos 5. Que menco, Dios, dordi ese ta manifesta, no tanto lo cual que está predestinado para gente, pero sí Dios está expresa su preocupación y deseo de salvación para tu gente. Pensé, porque profético, dor de su lenguaje, está papia y está atrás adelante, y esta profesa relacionada con Jesús, Jesucristo, su vinimiento, su llegada. Vale la pena para nos, reconocedor de Ebuki, como les, preocupación con Dios, vivo y verdadero, tin para nos, suyunan, jamás, ni nunca, Dios no te abandonanos, jamás ni nunca, Dios no la ganos na calla, na contrario, Dios, más que cuanto conos, ta y que se para fordille, toch semper, Dios ta, y lo que da zorro pa nos. Salmo responsorial. Salmo número 1, versículo 1, 4 y 6. Refrão tabisa, Senhor ta cuida, caminda de bom rende. Nostur, Senhor ta cuida, caminda de bom rende. Feliz ta es que nota anda segundo consejo de mal rende. Nota peca riba caminda de malvado não. Ni nota cinta dentro de cercador.
macutin smack den lei di Senhor. Ta medita su lei de dia e a noite. Nostur, Senhor ta cuida caminda de bom rende. E parse palo, plantar, canto e água. Cuta dona fruta na su tempo. Su blachi nang nota magchita. Kiko ku ehasi etabona. Nostur, Senhor ta cuida caminda de bom rende. Mamal rende nota asina, nanta bajas, cubiento ta supla. Senhor ta cuida caminda de bom rende, ma es un de malhechor ta sin salida. Nostur, Senhor ta cuida caminda de bom rende. No salmo responsorial está Salmo 1. Y no estaba ta reza avisa, Señor, ta cuida caminda de bon gente. Señor, ta cuida caminda de bon gente. Seguridad. Está el primer salmo y está un elogio de un gente hombre justo, de un gente que tiene respeto para Dios y esta obra según Dios su voluntad. El salmo está mostrándonos también que Dios está justo y está mostrándonos en realidad, lo cual que lo pasa con malvado nan, si nan ta queda sin cambiar nan actitud, nan comportación, si nan ta queda sin convertir. Y de qué manera también y con Dios, a pesar de turcos, está ofrece tur ora dai su perdón y con esta bendición están cuta arrepentí, están reconociendo nan pica nan, pa motivo que nan se reconoce Dios su amor, nan ta derecha convertí su vida, pese feliz está es un que no anda según consejo de mal gente. Es un que no pega riba caminda de malvado nan. Ni ta sinta de todo de cherchado. Macutín sma de ley del Señor. Ta medita su ley de día y a noche. Feliz. Y el salmista avísanos esta parse un palo planta canti agua. Cuta una fruta na su tempo, su blachinan no ta marchita. Kiko cuejasi eta bona. Esta dushi. En lo cual el salmista ta mostranos, oranos, ta ponenos confianza. Y nos ta queda unida a Dios. ¿De qué manera nos lo progresa y prospera? Aleluya, aleluya. Quien que pide, lo recibe. Quien que busca, lo halla. Y quien que bate, porta, lo abre. Senhor te avisa. Aleluya. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo San Lucas. Glória na voz, Senhor. Lucas, capítulo 11, versículo 5, tego 13. Denge tempo aya, Jesus avisa a seu discípulo, supone que um de vós vai casa de um amigo, meia de noite, e disse, meu amigo, fiame 3 pães. Um amigo de mim acaba de chegar cerca de mim, fora de viagem, então não tem nada para oferecer. Agora, supone que outro amigo contesta, não moleste-me, porta será na chave caba. Já me vai dormir caba. E me unan também a dormir riba cama junto comigo. Me não por lang taba dunabo nada. Me tabisa boso. E tal lang dune outro lo que é mester. No pa sombra eta su amigo.
Mas para sombra é outro tabatasina fe posto de insistir. Também me tabisa bolso. Pidi e bolso lo recebi. Busca e bolso lo hanha. Bate e porta lo abre para bolso. Para sombra quem que pidi lo recebi. Quem que bate lo hanha. E quem que bate porta lo abre pe. O fortin undi bolso kutatata. Kulo duna suyo colebra ora io pidi pisca. Of dune un scarpion ora pidi un webo. Que men, se boso mes kuta malhende, sadi de una boso yunan cosbon, quanto mais anto boso tata den cielo. Lo no duna esnan cupidie Espírito Santo. Palabra de Dios, gloria na vos, Señor Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de plenitud, ven, baja, ribanos. Espíritu Santo, guíanos, acompáñanos, dirigirnos. Nos Evangelio, hacer tomar por de San Lucas capítulo 11, versos 5 tecu 13. Del Evangelio que el Señor está presentándonos. Agui, según San Lucas, un hombre te recibí de su amigo lo que etin mester pa motivo que eta insistía. Jesús, dime su manera, te asegurarnos que nos tú lo recibí por de Dios si nos te pidie con fe. Y fe significa confianza. Esta nos tata, no lo olvida, manera nossa papiallera, pastora, siempre nos mira una línea de Dios su palabra, para nos meditar y reconocer en Dios su manera de enseñarnos. Dios está profundizando su amor de nos, para nos por disfrutar de su presencia. Esta nos tata, mi tata, nos tata, es un más grande que cutatata de mundo. Si nos cuta gente, así en la visa nos, si nos cuta gente limita, nos sa de una cosa tan bon, na nos yunan, más ainda, y con tanto amor Dios, lo duna nos ata esclave. Tende, va a escuchar, ata esclave, lo cual con Dios que muéstranos del momento aquí, Dios lo duna nos Espíritu Santo. Pero Jesús, para nos comprender y para nos comprendiendo, por pedir, recibir, en lo cual está dispuesto de donarnos, está Espíritu Santo. También mita visa vos, pide y vos lo recibí. Pide y vos lo recibí. Con fe, confianza. Busca y vos lo halla. Confianza, fe, bate y porta lo abre para vos. Esa es actitud de un gente creyente, de un que pone su confianza en Dios y está justificada si no está hacer qué, si no está busca para sobra. Quien pide lo recibí. Está una promesa, está una realidad. Quien que busca lo halla y quien que bate porta lo abre pe. Y pues ahí está 13 ejemplos. Si vos ocultas gente limita, sa duna cosa dan bom na vos oyunan, cuánto más tende aquí. Cuánto más anto vos tata del cielo lo duna vos y lo duna están cupidie Espíritu Santo. Kiko kemen Jesús, lo duna vos Espíritu Santo. Naisun
cupidie, Espíritu Santo. Mariba turcos van pidie Espíritu Santo. Es un cuta renovar, es un cuta restaurar. Manera nos atende, no lo olvida, el Salmo 1. Espíritu Santo es un cuta hace de nos, manera salmista acaba de visarnos, parece un palo planta canti agua, es un cutín. Espíritu Santo parece un palo planta canti agua. ¿Qué lo pasa con él? Cuta duna fruta na su tiempo. Espíritu Santo ponenos, ¿sí? Duna fruta na su tiempo. Su blachinan no ta marchita. Kiko cuejasi, que men, esta renova, manera águila, manera que Dios ta desea, siempre está bona. ¿Quién por bona nos vida? Espíritu Santo. Espíritu Santo, mesterta motor de nos vida. Poder de Dios de nos, para no ser capaz de lucha, brinca contra todo lo cual, cuta contraria a Dios su amor. Pese van rezar, van pedir Espíritu Santo. Tata, nos tin mester Espíritu Santo. Pastor tin viaja nos corazón, nos alma, de manera tierra seco, sin agua. Y si nos corazón, nos alma, de manera tierra seco, nos blachinan, lota seco, que nos vida, nos no por de una fruta. Espíritu Santo es un que está viniendo a nos favor, está restaurarnos, está bona nos turdía, bona, no vida bona, significa una vida llena de Espíritu Santo. Lleno de alegría, de gozo, paz, amor, lleno de servicio, generosidad, celo, deseo para nos proclamar Dios su palabra. Nos tiene menester de Espíritu Santo. Y Jesús está enseñándonos para nos pedir tata. Yahweh van a pedir María Mama, advocación del pilar, María Mama, templo del Espíritu Santo, pe intercede para nos por ti un corazón lleno de dogma, de talento, para nos estar y queda siempre abrir en el Espíritu Santo su regalo, y para nos perseverar riba camina de vida. Manera María, Mama, la viva, vini Espíritu Santo, visele, ora nos sinti nos mes laf. Ora no está sinti con nos vida está amarga, ora no está sinti con odio, rencor, resentimiento apoderado de nos, ora no está sinti con nos no por más, ora no está sinti con enfermedad y crisis está dominándonos. Reza, pide, tata, manda arriba a mí, Espíritu Santo, vini, sanami, librami, perdonami, así me vuestro instrumento, oh Señor. Sí, Señor, hay corda arriba a mí. Sí, Señor, hay corda arriba a mí. Sí, Señor, hay corda arriba a mí. Reino celestial. Es un casclamacina, tata un buen ladrón. Es un casclamacina, tata un buen ladrón. Es un casclamacina, tata
Mi amigo Nan nos llegan a final de nuestro programa. Está tremendamente maravilloso cómo Dios ha actuado. ¿De qué manera? Dios está enseñándonos, está mostrándonos cómo para nos sea gente de oración, cómo para nos de una fruta. Y está enseñándonos para nos rezar, para nos pedir, para nos suplicar, para nos perseverar. Y más ainda, para nos pedir Espíritu Santo. Mare nos agüe, nos por comprender, es lo cual el Señor está pidiendo nos, de marco de fiesta patronal de San Luis Beltrán, agüe nos está comenzando cutrido en la parroquia de Rincón, mitad de 7 nos está expone Santísimo Sacramento delante de Jesús Eucaristía, para nos contemplar Jesús Eucaristía, para nos recibir Espíritu Santo, su fuerza, su poder. Y Shetor nos está continuando con Santo Eucaristía, también llama Santo Sacrificio, también llama Cena del Señor. Y mañana es de 2 días de trido y ya sabrá de 3 días de trido y ya domingo nos está celebrando nos fiesta en honor de San Luis Beltrán. Mas ya para bien a tú dan cu awe está cumpliendo un año más de vida. Dios bendición a vos, hope y fuerza, ánimo mi amigo y mi amiga. Invitado una voz, bendición para vos por sea llena de Espíritu Santo y vos vida sea bona de su presencia. Bendición de Dios Todopoderoso, Tata, Yu y Espíritu Santo, baja arriba voso, queda siempre cuboso. Mita comindavo María, llena de gracia, Señor ta cubo, bota bendicionada en tu mujer, y fruta de bobarica, Jesús ta bendicionada. Santa María, Mama de Dios, pide para nos pecador, ahora y en la hora de nos muerto. Amén. Te mañana, con Dios su poder. Di già luna pa già viernes, di 6 ore pa 7 ore di mainta, Buon dia con Jesús, presenta pa Pastor Iván. La que poder de oración tabo desayuno, la que poder de oración fortificabo y lantabo espíritu. Bom dia com Jesús. Pastor Iván te invitavo de 6 horas para 7 horas de manhã através de Voz de Boneiro, no 24.7 FM.